Jeste li primijetili kako se kreću ljudi koji imaju bolove u leđima, a prošli su jednu fazu ili stupanj rehabilitacije? Previše vježbi za stabilizaciju trupa, kao što su dead bug, kao što su bird dog, kao što su plenkovi, čine tvoj trup krutijim. Za svakodnevne pokrete od našeg trupa ne tražimo da bude maksimalno snažan, dakle nisu mu potrebne vježbe izdržaja od minute vremena u plenku, niti slično, nego da se ponaša kao nastavak distalnih dijelova, kao što su ruke i kao što su noge. Pod tim mislim da većina naših osjetilnih informacija u mozak dolazi kroz interakciju sa našom okolinom. Dakle, želimo nešto uhvatiti, želimo nešto baciti itd. A onda to pokreće naše odluke o danjem kretanju kroz kinetički lanac. Znači, savijamo se, rotiramo se itd. Većina treninga u teretani i rehabilitaciji djeluje od proksimalnog prema distalnom, dakle od centra, od trupa prema rukama, dok u stvarnom svijetu djeluje od distalnog prema proksimalnog, dakle od ruku i od nogu prema centru. Zato je bitno imati pokretan trup, a pod trup ovdje podrazumijevam kukove, zdjelicu, rebra i prsni koš. Previše stabilizacije trupa neće ti pomoći da budeš pokretniji. Dakle, nećeš moći podizati ruku u zrak više, nećeš moći čušnuti dublje. Najbolji sportaši su oni sportaši koji mogu rotirati, koji mogu pomicati trup u raznim smjerovima, nebitno o kojem se sportu radi. Čim zakoračiš izvan teretane ili čim zakoračiš izvan treninga snage, svijet će od tebe zahtijevati da se rotiraš, da se sagibaš itd. Dakle, mi konstantno reagiramo na našu okolinu. Trening koji je baziran pretežito na stabilizaciji trupa mogao bi biti koristan nekome koji je u ranoj fazi rehabilitacije, pa na taj način stiče sigurnost u svoj pokret. Što se tiče treninga, mojeg treninga sa sportašima i čak treninga sa generalnom populacijom, puno više me zanima navesti ih da se kreću na način na koji se kreću sportaši, nego netko ko ima bolove u leđima.